Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba metode terbaru karaoke Quran kita ini. Kita coba surah An-Naba ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ain ain amma yatasaalun anin naba'il azim. Sekali lagi ya, ini jadi untuk pemula saya bacanya perlahan. Ain amma yatasaalun. Ain yang ini yang hamzah. Jangan tukar ain. Ain yang pertama ain amma yatasaalun. Ain anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata ain. Banyak ain ya, latihan ain ya. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا
شدادا وجعل عين وجعلنا سراجا وهاجا وجعل عين وجعل عين وجعلنا سراجا وهددا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا Wajan guna, nunnya bertasdid, guna, nanya mad asli ada petanda ini berdiri ya. Wajannatin alfafa. Inna innya ditahan ya. Nanya dilepas, jangan inna, tidak boleh. Kalau inna tadi ada lagi ya di sini, a-nya nggak ada matobi'inya, gunah doang. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa futihatis sama'u fakanat abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada lil-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba labithina fiha ahqaba
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء أو وفاقا إنهم كانوا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 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 Sadaqallahul azim. Itu kali berapa nih? Kelima apa keberapa nih ya? Uji coba program baru kita ini. Tolong diamati. Apa terlalu cepat? Apa gimana? Ya, namanya juga lagi setting aja nih. Pusing juga ya. Semuanya serba baru gitu dikerjakan. Nanti tolong ada saran, ada kritik, masukkan. Ibu dan Bapak jangan sungkan, sampaikan ke 0812 0812 828 7881 0812 828 7881. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.